Yes, nimbag nga rabi itay manen kagayem ken kakapsat. Welcome again to my YouTube channel. Tayo manen iti pagayam yo, may sumambay kadagita nadayaw nga pagtaingan nyo itatanga gundaway. Alagad sabay kumatata kay manin iti sidong iti nasiyat nga kasasaat ken salon at itatanga kanito kagayem ken kakapsat. Kita like manin dito nga gundaway nga agyaman iti ayat yo nga mangsubsubaybay iti YouTube channel ko. Kasamit iti Facebook page ko. Sonata ni Romel Umbukit. Babay ni Tiday Dakit kablaon kayo iti nagasat nga rabi iyo nga sangapada itatanga gundaway. Kaya kablawak man ni Uncle Joselito Organiza ni Habeas Corpus kasamit kini Noraline Serabia ni Cousin James Umukit kasamit kini Che Seria dita Malaysia ni pagayam tayong Celia Bandong Duldulaw ni pagayam tayo nga Mylene Remukal ni Batselia Piloria kasamit ka ni Jerome Umukit ni Randy Dumadag kasamit ka ni Bats Robert Riambon Naya Kasin Marites Umukit dita Dubai. Naya pagayam tayo nga Daisy Samonte dita Saudi Arabia. Ni Auntie Emilia Ramos kani Uncle Ben Ramos dita Spain. Kaya nakablawag may tigiti amin nga counter it is TL Magsingal Ilocosur. Kaya nalagman na ito nga gundaway nga mangkablaaw iti nimbag kinaraksak nga panagkasangay ni Kasin Maricel Umukit. Kasamit kini Kasin Amante Umukit Jr. dito Magsingal Ilocosur. Kani Auntie Marilo Sapon. Ngayon na kahit kumet nga kablaawan ay iti naayat ng sponsor dito Mutibiyang ni Mamarilo Murao and kasamit ni Sir Tony Murao and makos to Sir Mark Tony Murao madamdamalain ka game kakapsat kita isagutan kayon iti sonata pagayat yo. Agyaman na po naik na kayo.
biyak ay maysa kan kanayon laeng asi iliwag kanta alang roten biyak ko dinagdag baybayan tanalpas ko na intari adikan lipatan maasikan ko kat ipangagnat ulilam tuy puso taginurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita aywen ubyak ko di nakat ikawan biyak ko anak iri depa nagparang adagus taladawang kaniyak ibukbuk mo naruten tidiro ni ayat tananamek maminsan pa'y isamit ni ayat biyak ko kat ipangagnat ulilang tuy puso taginurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita aywen ubyak ko di nakat ikawan init bulan jay ngatu isudat saksita aywen ubyak ko di nakat ikawan